gicamunsi cyiza nanone nicyo mbifurije nizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugubwa neza mu ntiza umwanya tuganire ku nkuru zihari zikomeje kugarukwaho mu gice cy'uburasirazuba bwo hagati mw'abantu mwe ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane muri aya masaha y'igicamunsi bimaze kumenyekana intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'intumwa z'igihugu cya Iran uyu munsi tariki ya 25 bahuriye muri Pakistan ngira ngo mu gitondo twazo tubigarukaho hari ibimaze gushyirwa ahagaragara ariko nabyo bitarimo kumvikana habe na gatoya tugere kubiganiraho tubive imuzi n'umuzingo turaganira kandi ku bushotoranyi bwongeye kugaragara mu muhora wa Hormuz ni nyuma yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari hamaze iminsi havugwa inkuru z'uko kiri guhagarika ubwato buva cyangwa se bujya ku byambu by'igihugu cya Iran ubu rero bimwe mu biri kuvugwa nuko igihugu cya Iran cyatangiye gukoresha ubwato buto cyane bugaba ibitero kandi bugura makeya bukagaba ibitero ku bwato rutura bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri muri ramuhora wa Hormuz buri kubuza amato yandi kujya cyangwa se kuva kuri ibi byambu by'igihugu cya Iran tujye kuganira kuri iyi nkuru n'ubushotoranyi bwongeye kwaguka kandi bushobora gusiga intambara yongeye kubyuka uretse ko n'ibiganiro biri kubera muri Pakistan umuhuro uri kubera muri Pakistan nawo uri guca amarenga ko nta biganiro bizigera bibaho bigamije n'ubundi kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi bikaba byanashyira akadomo ku ntambara tujye kubiganiraho byose uko byakabaye tukiraho ikindi kintu tuvugaho ngira ngo ingaruka z'intambara zo zirakomeza kwiyongera kambumvisha uyu muntu mu kanya gato cyane andi munsi scrolling akumbuga nkoranyambaga ngo ako ka video nimba ari umumotari ubwo nimba ari umucontent creator ariko byanga bikunda yavuze nk'umumotari kamubumvishe kuva intambara yatangira ngira ngo ni intambara yakomeje gushegesha ubukungu bw'isi muri factors zitandukanye mu Rwanda by'umwihariko mwaribonye ko ibikomoka kuri peteroli byarazamutse ibi bisa neza n'ibyagiye biba ku bukungu bwa bimwe mu bihugu bindi yaba nko mu karere za Uganda za Tanzania za Kenya ibi ni ibihugu byose byagiye bihura n'ikibazo cyo kuzamuka kw'ibikomoka kuri peteroli ndetse bigahungabanya n'ubucuruzi bw'imbere mu gihugu umva nk'uyu mumotari ushimiye ko wumvishe icyifuzo cyane cyo gukindura Trump ugakindura Netanyahu bigusabye nizeye ku bw'izina rya Yesu Kristo amen sene wo warinini anine sene kitabana nini ushimiye ko byumvishe ejo mu gitondo inkuru nziza iratako Netanyahu Trump yitabye Imana bigusabye nizeye iri ni isengesho murabibona ko ni umumotari niba ari byo uretse ko social media nyine nazo zigira ukuntu zishobora kubeshya bishobora kuba ari content ariko nujya kureba ku rubuga rwe ahari no video kandebe neza ariko turabiganiraho ibikomoka kuri petrol bishobora kuzamuka niyo mpamvu mpisemo gukina kano ka video bishobora kongera kuzamuka uyu munsi wa none essence iri ku mafaranga 2900 na hafi aho ariko mu minsi mikeya mu ntangiriro zo ku kwezi tujye kujyamo kwa gatanu dushobora kubona hongeye kuvugururwa ibiciro ikaba yazamuka kurushaho kimwe nuko ishobora kumanuka ariko probability nuko mahirwe menshi ishobora kuzamuka ibiciro bishobora kuzamuka so urumva ko ni ibintu mu by'ukuri bikomeje kuzonga ubukungu bw'isi intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ntekereza ko mu gihe yakomeza byanga bikunda byakomeza kurushaho kuba bibi cyane so mbahaye ikaze rero ni inkuru zo kuri iki gicamunsi reka twanzike twihute duhere mu birebana n'ibiganiro bikomeje kuba muri Pakistan ku munsi w'ejo nibwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Iran yageze Islamabad mu gihugu cya Pakistan aharitegerejwe umuhuro ukomeye cyane ni umuhuro ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witabiriwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio
ndetse unitabirwa na Witkoff, ni umujyanama wihariye wa Trump. Ngira ngo aba bagabo babiri, hari n'abandi, aba ni erema ziri kuvugwa. Aba bagabo babiri ni bamwe mu bagabo bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babyitabiriye, ariko n'uwitwa JD Vance, visi perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe akaba akurikiranye ibiganiro biri guhuza aba bombi akoresheje ikoranabuhanga. Birumvikana nawe ubwo arahari hifashishijwe ikoranabuhanga. So mu kanya gato cyane rero gashize nanyarukiye ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rukuta rwa X, biravuga ko rwabuze gica, byananiranye, ndetse bishoboka ko ibiganiro hagati y'impande zombi bidashoboka, kubera ko stili n'ubundi uruhande rw'igihugu cya Iran hari ibyo rukiri gusaba, uruhande rw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibyo ruri gusaba. Kumvikana rero, kubasha guhuza, bahurize hamwe uko bagera ku biganiro bigamije guhagarika intambara bya burundu, nibyo bikomeje kugorana. Ibishobora kuvamo inkuru itari nziza yuko intambara yabikomeje. Gukomeza kw'intambara rero bimeze bite? Ngira ngo tumaze iminsi tugaruka ku birebana n'intwaro Ubushinwa buri kugurisha mu gihugu cya Iran, ndetse amakuru akavuga yuko intwaro Abashinwa bari kugurisha muri Iran ni intwaro zikomeye cyane, zirimo ubwirinzi bw'ikirere, zirimo missile ballistique zirasa kure kandi zigezweho. Ngira ngo twagiye tubigarukaho mu bihe bitandukanye. Uyu munsi wa none abanya Iran baravuga bati twebwe turajya mu biganiro, ariko ntago muri buzane ingingo ngo mudutegeke kuzisinyaho, kandi nyamara natwe dufite izo tubasaba, zikubiyemo ibyo tubasaba mugomba kubahiriza. Nimutaza kubyubahiriza haraza kubaho intambara, turaza gukomeza intambara nta kibazo. So Iran rero iri kugaragara mu ishusho yuko igifite ubushobozi bwo gukomeza kurwana, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zikomeje gukora ibyo nakwita donc nko kubananiza, kuzana ingingo zidashoboka, kuzana amananiza mu biganiro. Amananiza ya mbere nabonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zishaka ko Iranium yose yamaze gutunganwa muri iki gihugu cya Iran ishobora kuvanwamo intwaro kirimbuzi ishyirwa hanze y'igihugu. Hakiyongeraho ko aba banya Iran mu by'ukuri ibihano bimwe na bimwe bagomba kubifatirwa, inganda zimwe na zimwe zigasenwa, igisirikare kigafatirwa ibihano. Ni ibintu byinshi cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gusaba Iran kugira ngo habeho sinyatire yo guhagarika intambara. Ibi biravugwa mu gihe Iran nayo irimo isaba, mu by'isaba harimo kuba umurwa mukuru wayo Tehran ibyangijwe, Amerika iza igafata iya mbere mu kubisana, kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavanaho ibihano byose zafatiye abanya Iran, zafatiye igihugu cya Iran mu birebana n'ubukungu. Hanyuma ngira ngo mu gitondo twagarutse ku nkuru yatubwiraga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zafashe umwanzuro wo guhagarika wo gufatira plutôt miliyoni 344 z'amadolari kubera gufunga umuhora wa Hormuz bikomeje gukorwa n'igihugu cya Iran. Kandi Iran iravuga iti uyu muhora tuzawufungura mu gihe ibiganiro bizaba byamaze kugenda neza byose. Amakuru rero mbonye aturuka muri ibi biganiro, Minisitiri Arigachi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Iran, ndetse na Witkoff wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Michael Rubio nawe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biravuga ko ubwumvikane kuko habaho ibiganiro bukomeje kuba bukeya. Umunsi w'ibiganiro ndetse n'ibyo bagomba kumvikana nabyo bikomeje kuba bike cyane. So urumva ko ni ibintu mu by'ukuri bikomeje kumvikana muri kiriya gice cy'umuhora wa Hormuz, bikomeje gutuma ibiganiro bitinda kubera intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoje ku gihugu cya Iran. So urumva ko ni ibintu bikomeye cyane mu muhora wa Hormuz rero. Mu gihe ibyo kumvikana bikomeje kunanirana, naho haraturuka byinshi birebana no kuba igisirikare cya Iran kirwanira mu mazi gikomeje gukora ibyo twakwita nko gutungura ubwato bw'intambara bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwoherejwe muri uriya muhora wa Hormuz mu rwego rwo kubaca intege no kubereka ko isaha n'isaha Iran yagera ku nsinzi. Ati byitwaye gute rero? Ni inkuru hano nanyujijemo amaso ndumirwa.
ni ukuvuga ngo abanyayirani ubu tuvugana bafite strategy barimo bakoresha muri ino ntambara, by'umwihariko mu muhora wa Hormuz, bagafata ubwato buto cyane bushobora gutwara misile, n'utwato duto cyane kandi tugenda ari twinshi dushobora gutwara misile, tukagenda hifashishijwe ikoranabuhanga, uri kumva, tukajyana misile, tukaba twabuza umutekano ubwato bunini bwatwaye amafaranga menshi, two tugatwara amafaranga make, tukagenda ari twinshi, tugamije kubuza amahoro izi ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu gice n'ubundi cyuriya muhora wa Hormuz. Reka ndebe iyi nkuru inyuremo yose mwumva ukuntu ibintu bimeze. Ntabwo byoroshye, na mato iyo ari kugenda bagira ngo ni imibu, kandi akagenda afite za misile, afite n'ubushobozi bwo kurasa. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. So inkuru rero ndeba imbere yanjye iragira iti, mu gihe amakimbirane akomeje gukaza umurego hagati ya Iran n'ibihugu by'ibihangange, hari intwaro idasanzwe iri kwerekana imbaraga bitunguranye, aho amato mato yihuta azwi nka float mostique ni amato y'abanyayirani bari gukoresha. Ngo aya mato yatangiye gukoreshwa, ari gukoreshwa nk'amayeri mashya ari gutuma barwana n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kiriya gice cy'umuhora wa Hormuz. Aya mato matonya ngira ngo ni amato akomeye cyane, kuko bivuga ko mu gihe ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifite amato manini y'intambara n'ibikoresho bihanitse, Iran yo yahisemo gukoresha inzira zitandukanye n'izo, kuko idafite ubwato nk'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ihitamo gukoresha aya mato ya float mostique, amato mato cyane, akayagaba ibitero icyarimwe ari menshi, agamije guhungabanya umudendezo n'umutekano wa bwa bwato bunini bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuhora wa Hormuz rero ufatwa nk'umutima w'ubucuruzi bw'isi. Ubunigo bwa Hormuz ni inzira y'ingenzi isi inyuzamo igice kinini cya peteroli icuruzwa ku isi, ndetse kandi bikayigira igicumbi cy'inyungu za politike n'ubukungu. Iyo Iran rero ikoresheje aya mato yahawe akabyiniro k'amato y'imibu muri aka karere, iba iri kohereza ubutumwa bukomeye ko ishobora guhungabanya ubuhahiranire bw'isi n'imigenderanire y'isi, ubwo inyuze mu mazi, by'umwihariko ubwo ni ubuhahiranire. Hanyuma ibyo bikaba byabaho mu gihe gito cyane, nubwo yaba idafite amato manini nk'ayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite. Inzobere mu by'intambara zigaragaza ko iyi mirwanire ya Iran ishobora guhungabanya umutekano w'ubwato bwose ndetse n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri uriya muhora. Aya mato matoya cyane ya Iran, mu bigaragara ugiye kureba ku rubuga rusanzwe runyuzwaho ubwoko bw'ibikoresho bya gisirikare, by'umwihariko ingabo zirwanira mu mazi, amakuru avuga ko ni ubwato budashobora gutsinda ibihugu by'ibihangange, ariko nanone ku rundi ruhande bakagaragaza ko ni ubwato bushobora kubuza amahwemo n'umutekano, ndetse bushobora gutuma mu by'ukuri ubwato rutura bw'intambara buhindura icyerekezo. Ibi rero Iran ikaba iri kubikoresha nka strategy ishobora gutuma ibyambu byayo bibasha kubona gahenge ko kuba byatambuka n'ubundi muri rusange. So urumva ko rero ni ibintu mu by'ukuri kugeza uyu munsi wa none twavuga ko bikomeye cyane. Aya mato mashya igihugu cya Iran kiri gukoresha muri no ntambara, ntabwo twavuga ko ari intwaro isanzwe nanone, ahubwo ni filozofi nshya y'intambara iri gukoreshwa na Iran mu rwego rwo kugira ngo irebe niba yagera ku ntsinzi. Iran rero iri kugaragaza ko ibihugu bidafite ibikoresho bihenze cyane bishobora guhangana n'ibihangange bakoresheje ubwenge, umuvuduko ndetse n'amayeri mashya y'intambara. Gusa ku rundi ruhande intambara y'uyu munsi si intambara y'ufite ubwenge cyangwa se y'ufite imbaraga gusa, ahubwo ni intambara y'ufite amayeri
kurusha ayundi. So niko binakomeje kugaragara muri kiriya gice cy'umuhora wa Hormuz. Birumvikana ko ni ibintu mu by'ukuri bikomeye cyane bikomeje kuba. Abanya-Iran bakomeje gukoresha ubwato nk'ubwo ngubwo bw'intambara. Ni nako kandi bigaragara ko uruhande rw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika narwo ntirushaka kurekura, ntirushaka kumva ibyo Abanya-Iran bavuga byose, ahubwo rurashaka gukomeza imirwano nk'uko amakuru akomeza kubigaragaza. So anyway, ngira ngo nuko byitwaye muri kiriya gice cy'uburasirazuba bwo hagati ku Banya-Iran. Ubwo kumvikana birimo biragorana. Hanyuma mu muhora wa Hormuz harimo ubu bwato bw'Abanya-Iran bwatangijwe nk'amayeri mashya yo kugaba ibitero ndetse no kubuza amahwemo ingabo za kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri Hormuz, nazo ziri kubuza umutekano Abanya-Iran. Hanyuma ikindi kintu gikomeye cyane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gutunga agatoki ibihugu bitandukanye. Ngira ngo ku munsi w'ejo twaze tugaruka kuri Espagne, batungaga agatoki banayisabira kuba yakirukanwa muri NATO. Hanyuma uyu munsi wa none baratunga agatoki ibihugu birimo nk'Ubushinwa, baratunga agatoki ibihugu birimo nk'Uburusiya, kubera ko ni ibihugu bifite icyo biri gufasha Iran, ndetse Iran icyo twakwita ubufasha iri guhabwa ni nacyo kiri gutuma ikomeje kwitwara uko ishaka mu birebana n'ibiganiro, ivuga iti ibi ndabyemera ariko ibi simbyemera, ibi namwe nibyo mbasaba mutegetswe kubyemera kugira ngo bigende uko ngo. So urumva ko ni ibintu bikomeye cyane mu biri kubera mu burasirazuba bwo hagati. So uko umuhora wa Hormuz rero ukomeza gufungwa, niko ibikomoka kuri peteroli bikomeza kuzamuka. Twatangiranye n'akavideo kumwe mu bamotari, yituma umumotari kuri social media aratakamba. Ibyo avuga ku ruhande rumwe wavuga ko byumvikana, kubera ko intambara itaratangira igitoro mu Rwanda cyari mu 1800. Uyu munsi wa none hamaze kwiyongeraho 1000. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu dushobora kubona litiro nibura imwe ya essence igera ku 5000 cyangwa se 4900. Iyo ni imibare ihari, nimwe mu bikomeje kuvugwa kandi bishoboka. So mu gihe rero imibare yaba ibyifasha uko nguko igeze aho ngaho, iri sengesho twumvise twatangira kuri agaciro. Intambara yashojwe na Amerika ndetse n'igihugu cya Israel. Iyi ntambara bashoje itumye ikiguzi cy'ubuzima mu isi kirushaho guhenda. None ndi gututasengera isengesho. Urumva ko rero mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane. So kuri iki gicamunsi rero nuko bimeze iby'ibiganiro biri kubera muri kiriya gice cya Pakistan, mu gihugu cya Pakistan. Biragaragara ko nta kintu kizima gishobora guturukamo, ariko ibiri buze guturukamo turaza kubibagezaho, tuze kusangira amakuru y'ibikomeza kuvugwa. Ariko kugeza ubu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Iran Abbas Al-Ghashi biravuga ko yabaye ibamba kubirebana n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba. Turategereza turebe icyo amasaha duhishiye mu kanya gato cyane. Ibyavuye muri bira biganiro n'ibijya hanze turabigarukaho, kuko haraza kuvamo, ese haraza kubaho ibiganiro bigamije gusinya amasezerano arangiza intambara, ese biraza gufeiringa habeho kubura intwaro. Ibyo byose reka tubitegereze turebe, kuko yaba uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rurimo rurahomba, yaba uruhande rwa Iran rwo rwarahombye. Ni homba homboka n'ubundi bavuga ati kama mbaya turwane twatsindwa twatsinda. Ibyo ntago bitureba, tugiye kurwana. So nayo ngayo rero ari kuvuga kuri iki gicamunsi. Reka mbararikire gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu dukomeza kubagezaho. Ikitwa umuhora wa Hormuz, Amerika tugomba gufungurwa, Iran tuzafungurwa ibiganiro byarangiye, intambara yarangiye, mwatangiye n'ibikorwa byo kudusanira umujyi. Reka turebe ese ibyo biraza gukunda byose. Reka turebe ikiri buze kuba kiva mu biganiro. Reka mbashimire, gahunda zacu zo zirakomeje, mukomeze mu byondeho kuri sabone cyangwa se subscribe.